Y con la abuelo Ronde Torres las tochas, canal era un estarse los trozos de Ramón. Honetara, aurrerago izan kanpaina bat, eta duela gutxi izan duen duenean, partida hori zaitasunetan jokatzen da zer dugu gainditzen bidean ikusi dizueten With the size of the bug problem now clear, immediate action is needed. The mobile infantry moves into gear to protect Kwalasha, its mines, and its people. Hala guazen. Hauzen suntzitu argen dituela ez dakizen bat kabiarena. Bueno, ez duko goratzen egia esateko. Eta ez da gogoratzen nire hirugarren misioan jokatu genuen ala ez, bueno, ikusiko da. Kargatu bengoagatik. Command has identified numerous bug holes in the area, and guess whose job it is to clean them out? Get your squads over to the supply base ASAP, and we'll go from there. Move out! Survivors! Take down those bugs! Tus bagoas hobeto. Radio station up ahead. We should be able to cut through this interference and get some reinforcements. Okay, call HQ and get another squad dropped on this position. We're gonna need all the help we can get. Jarriko dugu hau hemen. Bugs inbound. Find a firing position, people. Use the high ground. We can keep killing them, but they'll keep coming until we seal those bug holes. The first bug cave is nearby. Get over there and take it out.
dago inor. Kio eta hori egiten. Bizkanaka. Unitateak beharko ditugu. 3 unitateak osorik izan ahal izateko.
ese refuerzo ya.
berriro,
Etxegatik ez dugu lortu. Etxegatik ez dugu lortu.
Ba, bueno, lagunok hau izan da dena, espero du gustoko zen zaizuela etorrengoan gehiago.